बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहले इंतजामिया दा और मेरे जो दोस्त बुजुर्ग दूरों नजदीक तो तशरीफ लेके आए ने, जिस वालिहाना मुहब्बत का इजहार किया है, मैं तुहाडा सारियां दा तहे दिल तो शुक्र गुजार और ममनून हाँ। अल्लाह ताला साडे दरम्यान मुहब्बत कायम रखे। जिस तरह आज तुसी मेरे उत्ते मेहरबानी कर रहे हो, मेरे नाल प्यार और मुहब्बत के फुल निछावर कर रहे हो, मेरा मालिक मैनू ही तौफीक दे दे कि मैं इस तू वध के तुहाडी खिदमत कर सकां, इस तू वध के तुहाडी वास्ते अपनी मुहब्बतां कुर्बान कर सकां। और मैं तमाम इंतजामिया और तमाम शुरका आज तक कामयाब जलसा करावन वास्ते मुबारकबाद पेश करना। मुखालफीन परेशान तो पहले ही बहुत ज्यादा है, इसे तो कोई शक नहीं, लेकिन जदों तुहानू इतने सारे इकट्ठे बैठे हुए वेखदे ना, तो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। मेरे भाइयों, ये साडा इकट्ठ, ये साडा इज्तिमा क्यों है? साडी किसी नाल कोई जाती लड़ाई नहीं, कोई जाती मसला नहीं है। असी मेरे भाइयों सिर्फ अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। असी सिर्फ अपने हकूक वास्ते उठ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह अपने मालिक की मदद नाल, अपने अल्लाह के करम नाल असी उस पहले भी कामयाब होए हैं और इंशाअल्लाह फिर भी कामयाब होए। सानू किसी की जायदाद नाल, किसी के मनसब नाल, किसी के ओहदे नाल कतन कोई मुखालफत नहीं, कोई एतराज तक नहीं है। लेकिन हाँ, इस गल ते एतराज जरूर है कि जदों कोई भी तुहाडा मेरा, तुसी मैं गरीब आदमी है ना, आम आदमी है, जदों कोई भी तुहाडा मेरा वोट लैके मुंतखब होंदा है और उस बाद सानू वो भुल जाता है, साडे वो काम नहीं होंदा, ये यकीनन इंतहाई काबिल एतराज बात है। साडी सियासत ओदा सिर्फ यही एक मकसद है कि जेड़ा असी वोट देने हैं ओदी कदर होनी चाहिए, ओदा मुल पैना चाहिए। वो कदर और मुल की है कि जो नुमाइंदा मुंतखब होवे, सब तो पहले सानू अवेलेबल होवे, सानू मिले, मुयसर होवे। ठीक है ना जी। दूसरी गल ये है कि साडे इलाके दे विच, साडे देहात दे विच साडे काम काज करे, साडी तरक्की दे काम करे, साड़ियां सड़कां बनवाए, साडे हस्पतालों दे तवज्जो करे, साडे स्कूल बनवाए। असी कोई जाती फायदा उस तू नहीं चाहते, असी किसी नुमाइंदे तू ये नहीं चाहते कि सानू तू ले जाके थाने का टाउट बना के बहा दे। असी अपने बच्चों का रोजगार चाहते हैं, असी अपने बच्चों का खुशहाल मुस्तकबिल चाहते हैं। असी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, असी आपस में भी नहीं झगड़े करना चाहते। असी कोशिश करांगे कि असी अपने छोटे छोटे मामलात अपनी सतह ते बह के हल कर लईए। असी उन्होंने थाणियां दे विच नहीं घसीटना चाहते, असी थानेदारां दीयां झिड़कां नहीं सुनना चाहते। असी इंशाअल्लाह अपनी ये जड़ियां छोटे छोटे मसले ने खुद हल करांगे। लेकिन मेरे भाइयों, असी अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल जरूर चाहते हैं। असी अपने गली महल्लियां सड़कों के हालात जरूर बदलना चाहते हैं।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਖਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ MNA ਨੇ ਇੱਕ MNA ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 70 ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ MNA ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੀ ਨਹੂਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੂਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚਨਿਓੜ ਤੇ। ਕੋਈ ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਨਸੂਬਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚਨਿਓੜ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਨਸੂਬਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਮਰਾ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਸ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਆਣਾ ਪੈਂਸਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਮਾਲੂਮ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ MP MNA ਹੈ ਸਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਲਾਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਹਕੂਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ, ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 365 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 1000ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ, ਖੈਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। मैं तुसा लोगों को वेना, तुहाडी मुहब्बत वेना, जिस तरीके नाल तुसीं साडे नाल प्यार करदे हो, जिस तरीके नाल तुसीं खुद साडा इलैक्शन लड़दे हो, बा खुदा साडा तां इलैक्शन ते 1 रुपया तक नहीं खर्च होंदा। मैं तुहानूं बिल्कुल 100% गल पिया करना सही। ए वेखो ए मजमा कैं सजाया, तुसीं आपे चल के आए हो ना मेरे भाई, अपने कैंडीडेट की मुहब्बत खुद चल के आए हो ना। ए सारे ने तुहाडी मेरी मुहब्बत ही सारा एहतमाम किया है ना।
تو میرے بھائیو اسی طرح پورے حلقے دے وچ الحمدللہ چونکہ اسی خلوص نیت نال انہاں دی خدمت کرنے ہیں وہ بھی اودا اجر اللہ تعالیٰ دی ذات سانو دیندی ہے. اور ساڈے دوست احباب کدی بھی کسی بھی الیکشن سانو پریشان نہیں کرتے. وہ خود ہر شخص وہ کو سائیکل ہے وہ کو موٹر سائیکل ہے وہ کو کار ہے وہ پیدل ہے وہ خود کنونس کرتا ہے. میں یقین کرو اس حلقے جڑا ساڈا نواں حلقہ رلیا ہے میں اس حلقے جاننا میں اتنے لوگوں کو ملنا مینو ایک بندہ اتوں دا ایک ووٹر آدمی مینو ایک گل دستا ہے کہ یار تیریاں میں 50 سفارشاں آ چکی ہیں تیرے حلقے دا 50 بندہ وہ مینو تیرے تو پہلے آ گیا تیری واسطے. مطلب جنگ چنیول اسی بیٹھے ہیں نا وہ ساڈے جنگ چوں دوست تشریف لے کے آمدے ہیں ساڈے جنگ چوں دوست تشریف لے کے آمدے ہیں وہ ساڈی تے آ کے کمپین کرتے ہیں. تے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہی ہے نا اس تو علاوہ تو کوئی دوسری گل نہیں. کل ساڈے ایک دوست نے ساڈے بھائی نے مار افضل بروانا صاحب تسی سنیا اسی دا نام وہ کل میرے نال اتنے سیکھن گئے ہو سن اور وہ لوگ حیران پریشان وہ آکھن یار تو سکلین دی امداد واسطے آیا بنے تیری تو برادری دا کہنی ڈیٹ ہے. تو میرے بھائیو اسی چونکہ محبتاں نچھاور کیتیاں نے اسی لوگوں دی خدمت تے یقین رکھنے ہیں اسی کسے تعصب تے کسے ذات پات تے اسی یقین نہیں رکھتے. اسی سارے بھائی ہیں ساڈا صرف یہی مقصد ہے کہ اسی سارے نے رل مل کے اپنے علاقے نو سنوارنا ہے اسی اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اس تو علاوہ ساڈا سیاست چھوڑ کوئی مقصد نہیں. اسی سیاست چ کوئی کمیشن نہیں کمانی اسی ڈیولپمنٹ چ کوئی پیسے نہیں لینے میرے بھائیو اسی کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. سانو جو کوئی نوکری ملی تو اسی کسی غریب کے بچے نہیں دینی. سانو کوئی ڈیولپمنٹ ملی تو اسی انشاءاللہ اجتماعی طور پہ جتنے تمام لوگوں دا تمام انسانوں دا فائدہ ہویا اسی انشاءاللہ اتھے جا کے لاواں گے. تو میرے بھائیو انہاں دا نہ ایجنڈا آج تو 20 سال پہلے سی کہ لوگوں کی خدمت کرنی نہ انہاں دا ایجنڈا اج ہے کہ ساڈے اتنے مطلب ہن ویکھو نا میرے بھائیو تسی سمجھدار ہو تسی خود سوچو تو ساڈی واسطے وہ بڑی قابل احترام ہے خاتون ساڈی والدہ دی جگہ دتے ہے. تسی میں خود دسو تسی خود میرے بھائی میں دسو میں پھر کہنا کہ ساڈے لئی انتہائی قابل احترام ہے لیکن کیا میرے بھائیو اس عمر دے وچ 80 سالہ خاتون تواڈی میری کی خدمت کر سکتی تواڈے میرے کی کام کر سکتی مطلب انہوں تو خود ضرورت ہے کہ انہوں گھر بٹھا کے انہوں خدمت کیتی جاتی کیا انہوں صحت کیا انہوں عمر اس چیز دی متحمل ہے کہ ساڈا تواڈے مطلب ہے کوئی میرے بھائیو اس چکر سے نکلنا پائے گا سانو عام آدمی دی عام شخص دی جنگ خود لڑنی پائے گی. اسی نہیں لڑاں گے میرے بھائیو تو پھر ساڈا حال جڑا ہے وہ بہت برا ہوئے گا. تسی اس اپنے حلقے دے حال جڑے ہیں دی صورت حال جڑی ہے 15 سال پیچھے جا کے دیکھو نا جب تک تواڈا بھائی اس حلقے چ MP نہ ہی بنیا اس تو پہلے دے اس حلقے دے حالات دیکھو نا کی حالات ہے سن کیا یہ سڑکاں اس طرح ہے سن جی میں آج ہیں کیا اس جڑے تواڈے سکول نے اس طرح ہے سن جی میں آج ہیں کیا ایتھے ڈگری کالج ہے سن جی میں آج ہیں کہ میرے بھائیو ساڈا یہ مقصد ہے سیاست ہے ساڈا سیاست یہ ایجنڈا ہے اسی انشاءاللہ انہوں لے کے چلتے رہاں گے اور اللہ دے فضل اللہ اسی پہلے بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ اسی پھر بھی کامیاب ہیں. باقی میرے بھائیو یہ تو بزرگ خاتون نے نا اس تو پہلے جڑی نندی صاحبزادی نے وہ تو ماشاءاللہ اتنی عمر دے نہیں ہے سن نندی تو عمر کام دھندے کرن دی ہے سی میرے بھائیو کیا کوئی کام کیتا کوئی منصوبہ اس حلقے نو دیتا
نہیں سی سن چاہیے کہ ساڈے جڑیاں ساڈیاں ماواں نے ساڈیاں بہناں نے ساڈیاں دھیاں دے اُنہاں دے او چولہے گیس دے چلا کے سانوں روٹی سالن پکا کے دیندیاں اُنہاں دی ضرورت نہیں ہے سی کیا انہاں کماں تے توجہ دتی گئی تو میرے بھائیو انہاں دا مقصد ہی نہیں ہے انہاں دا منشور ہی نہیں ہے انہاں دا مشن ہی نہیں ہے وہ تو سانوں اندھیریاں دے وچ رکھنا چاہتے ہیں وہ ساڈی ترقی نہیں چاہتے ٹھیک ہے نا جی اس گل نوں تسی بخوبی سمجھ گئے ہو جان گئے ہو کہ تسی نہ جان دے تو میرے ورگا بندہ تہاڈا نمائندہ نہ ہو باقی میرے بھائیو 25 تاریخ نوں الیکشن ہے اور مینوں اپنے اللہ تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ میرے اللہ دے حکم نال میرے اللہ دے فضل نال ساڈی پارٹی نے بھی کامیاب ہونا ہے اور تواڈے امیدوار نے بھی کامیاب ہونا ہے کیونکہ سانو عوامی تائید حاصل ہے سانو عوامی سپورٹ حاصل ہے الحمدللہ لوگ ساڈے نال لوگ ساڈا الیکشن لڑ رہے ہیں خود لڑ رہے ہیں لوگ سانو ووٹ دین گے اور انشاءاللہ سے ضرور کامیاب ہوں گے اور لوگوں نے اپنے ووٹ دین دا ثبوت اے خود دے دیتا ہے کل اسی گھر چوک تے ماشاءاللہ اکٹھے ایسا بہت بڑا جلسہ سی عوام دا جمع غفیر سی ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ آج اس تو بھی زیادہ ہے میرا اللہ برکتاں پا رہا ہے اضافہ کر رہا ہے کمی نہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے الیکشن پر امن طریقے نال اختتام پذیر ہو گئے یہ بھی ساڈی دعا ہے اور میرا اللہ اور ڈگری کالج ایک سال اللہ تعالیٰ کی کامیابی سے انشاءاللہ تعالیٰ لڑکے نے ڈگری کالج ہے نا اس کو لگتے ایک انتہائی اہم بات جڑی میں کرنا چاہنا کہ قبلہ حضور چند پیر صاحب انہوں نے صاحبزادگان بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں میرے نال بھی اور تواڈے نال بھی انہوں نے الحمدللہ بھرپور سپورٹ اور تائید الحمدللہ سانوں سارے نوں حاصل ہے اور یقین کرو مطلب ہے شاید اس طرح تسی میں بھی نہیں کام کر رہے جس طرح وہ مہربانی کر رہے اور میں تو اگلی ایک تو انہاں دا ہے نا ساڈے اوتے انہاں دا سایہ ہے انہاں دی برکتاں نے انہاں دا ایک مشفقانہ ساتھ ہے ساڈے نال ایک میں تانوں سیاسی گل بھی کراں کہ قبلہ حضور چند پیر صاحب دے جڑے مریدین نے یقین کر جاؤ میں مطلب ویکھ کے دنگ رہ گیا کہ جس طریقے نال او انہاں دی تائید کردے نے انہاں دے حکم نوں او حکم مندے نے کہ تواڈے اس 228 دے وچ ساڈے بھائی نے ساڈے محترم بھائی نے ڈوڈیانا برادران چند پیر صاحب دے حکم تے او ساڈے تے مہربانی کر رہے ہیں نا تو میرے بھائیو اسی طریقے نال جتھے جتھے انہاں دا مرید ہے جتھے جتھے انہاں حکم دیتا ہے تمام مریدین بڑی شفقت کر رہے ہیں بڑی محبت کر رہے ہیں میں اس واسطے پیر صاحب دا ذاتی طور پہ انتہائی شکر گزار اور ممنون ہوں باقی میرے بھائیاں نے کو مطالبات کیتے نے کوئی اپنے علاقے دے وچ کوئی کالج بناون دے حوالے نال کوئی دیگر ترقیاتی کام نے تو میرے بھائیوں میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ساری سیاست یہ ہے ساری سیاست خدمت کی سیاست ہے اسی ایک عام ورکر دی اسی اپنا کام کر رہے ہیں اسی ایم پی ایم ایل اے بن کے کام نہیں کرتے یہ جڑی خدمت کا سیاست کا عمل ہے یہ جڑا ورکر کا عمل ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور انہاں منصوبیات تو علاوہ بھی انہاں مطالبات تو علاوہ بھی
میرے بھائیاں دے جتنے مطالبات ہوئے، اس تو علاوہ جتنیاں جناب دیاں ریکمنڈیشنز ہوئیاں، انشاءاللہ اسی اللہ تعالیٰ نے سانو موقع دیتا، انشاءاللہ میرے اللہ دا حکم ہویا اسی کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ وہ تواڈیاں جڑیاں سفارشات نے انہاں تے اسی منو عمل کریں گے۔ میں ایک چھوٹی جی گل آخری گل تواڈے سامنے رکھنا چاہتا کہ مخالفین کوئی اس طرح دا پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ساڈے الیکشن وہ کوئی اس طرح دا تاثر دیون کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ عوامی تائید انہوں نے حاصل نہیں ہے، لوگ انہوں نے سپورٹ نہیں کر رہے، لوگ انہوں نے نال نہیں ہیں۔ تسی جڑے ساڈے پی ٹی آئی دے سربراہ نے پچھلے دن جنگ تشریف لے کے آئے تھے، تسی انہوں نے خالی کرسیاں دا جلسہ تو ویکھیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ انہوں نے نال نہیں ہیں، لوگ انہوں نے سپورٹ نہیں ہے کر رہے، اور اس تو بعد وہ کوئی مختلف قسم دے انہیں گلاں کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں تو صرف عرض کرنا چاہنا کہ جڑا الیکشن ہے وہ دے وچ انہیں کامیاب ہونا ہے جنہوں تساں لوگوں نے ووٹ پانے۔ اس تو علاوہ میں مختصراً تو عرض کر رہا ہوں، اس تو علاوہ کامیابی دا کوئی چور دروازہ نہیں ہے، اس تو علاوہ کامیابی دا کوئی چور دروازہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی خفت مٹاون کر، اپنی ہار کو چھپاون کر اس طرح دیا گلاں کر رہے ہیں، لیکن اگر میرے اللہ نے ہار انہوں دا مقدر لکھ دیتی ہے تو انشاءاللہ انہوں نے مل کے جائے۔ باقی میرے بھائیوں میں تمام احباب دا، تمام دوستان دا ایک دفعہ پھر انتظامیہ دا جنہ دوستان نے آئی دس جلسے دا اہتمام کیتا، اسے جتنے بھی ساڑھے دوست، جتنی بھی ساڑھی برادریاں دے لوگ شامل ہیں، میں انہاں دا دلی طور پہ انتہائی ممنون اور مشکور احسان ہاں کہ انہوں نے ساڑھے کے بہت مہربانی کی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، والسلام۔